pret Sabīnu. Izvēlējos šo treneri, tāpēc, ka, manuprāt, pie šī trenera ir visjaukākā atmosfēra. Šis cilvēks iedvesmo katrā treniņā. Treniņi ir nevainojami dažādi un atdeve viņos. Principā cilvēki, kas atnāk uz šiem treniņiem, drīkst izvēlēties pašu savu intensitāti treniņu un svaru, ar kādu viņš strādā. Tāpēc šie treniņi pie viņas ir ļoti interesanti un tieši piemērot katrai cilvēku grupai. Man diezgan interesanti sanāca, kad es pats par šo konkursu nemaz tā īsti nezināju. Vienā dienā ejot uz zāli, tā trenere Svetlana, ļoti jauka, forši, simpātiski, pateica, ka notiek tāds konkurss. Protams, es kā aktīvs jaunietis izlēmu piedalīties, un tad mēs kopā arī sarunājām to visu realizēt, un izdevās ļoti forši. Gribēju pateikt paldies visiem, kas balsoja. Arī viņai pateikt lielu paldies, kad информей. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тренеров в Кенгараксе, это Ирину и Роберта, а в Эгенскаунсе Андрея и Аню, и в Мэшсемсе Юлю и Сандриса. Спасибо. Так как я участвовала в конкурсе с своей подругой Алисой, которая сегодня, к сожалению, не смогла прийти, буду говорить от нас двоих, мы выбрали тренера Олю как нашего любимого тренера, потому что этот человек наполнен позитивом, шикарной, позитивной, всепоглощающей энергией, улыбками и солнышком, которым она заряжает нас всех, каждую тренировку, каждый день. И она стала нам действительно близким человеком, нашей подругой, поэтому, конечно, мы выбрали ее и только ее. Олечка, спасибо тебе еще раз. А я и Алиса передаем всем привет. Спасибо. Paldies, Atlētika! Mana komanda! Viena komanda! 9!